You know. Where do I send it though? Sa email. Na darlingandcreamkay@gmail. Oh, see daw. Oh, to me. I'm sending it to me. You open your Gmail way. Anak lang sa pagkakaroon kung dili pa ta ready. Charot! Charot! But they can hear us, right? Yes, they can. Is it started? Oh, I started 49 minutes, 50 seconds there. 49 seconds, 50 seconds. Asa ka nag-send? Messenger? Wala paluoy ba anak niya? Asa ka? Sa Gmail? Oh, Gmail. What email? Our email. Eh, Really ugly. What is love? baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Oh, 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 oh. Na, Share. Ano isa ka na? Nakita. Okay. Nakita ba ang editing? Delayed. Okay. They can be heard. We can be Oh, heard. Kibbs is passing by. Hello. Uy! Hello, Kibbs. Ang helicopter ba? Ang helicopter. Helicopter. Oh, dunggan man. Yes, hello mga kaibigan. Welcome back to our channel. Dala ka. Sige na, sugod na tayo. Pa, I have a favor. Can you share our live sa imuhang timeline by and also tagging us? Pa. Oh, thank you so much for being an angel. Boy, you're my angel. You're my Okay, I'm gonna start darling recording. Okay, wala pa mo ako angel. start recording. Sige. Okay, it is recording right now. Oh. Recording right now. Oh. Is it still on? Okay, it's still on. Yes, Malubat. mating. Malubat. 9 hours man kaya ni. No, sige. Apparently. Sige. Hala, with noise reduction, 4.5 hours. O, pagdali na kay ganina pa ba ni nag-on? Yes, hello! We're live! What an ugly lower third. Sige, lang good na. Ay, dili man ka na ang akong ipakita din. Ang Facebook man. Facebook Para makakita pog ka og ka ng mga mga comment. Gani no. Unsa man ka? Mag-lesson. Oy.
You're listening to Dili Ni. Sige na, go. You're listening to Dili Ni Advice, a podcast where we talk about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Episode 26 na ta. Yay! Paminawa daw sa live kung ang ginadakop ba niya kay ang correct mic. Just to be sure. Helicopter! Helicopter! How do I check that? Let me check. I-check Just- dere, oh. Check dere. Sige daw. Ay, ayaw kay ma-capture sa puan. O, dili na lang ako mag-check. Helicopter! Helicopter! How do I check that? Ah, oh na, okay. Murag nadakop niya ang correct na mic. Okay. How da sa mo ang sound engineer, oy? Murag nadakop niya ang... Yes, hello, mga kaibigan. Yes, how kayo ang mga sound engineer? We would like to thank our sound engineer named Lee Kringkay. Put some sound effects next time. Oh, mag-research pa kung saan na mga soundboard. Unya, thank you sa ato ang producer kanong adlaw si Darling. Salamat With the help po. of ChatGPT. Thank you so much, ChatGPT. ChatGPT, we love ya. Para sa itong listeners sa audio version sa podcast, we are, again, live on Facebook. So sometimes, if you're really interested to see our faces once in a while, you should follow our Facebook page para kung mag-announce me na when me mag-live, makita ninyo kanus kay para pod na kanang ma-sprinkle lang gud inyong life o kanang mga useless things. Bitaw, tama, anak man na. Dili lang kay stress, dili lang kay happy-happy. Dapat mga useless things. O dili lang pud puro trabaho, mga importante, mga bills, ang mga loved ones ninyo. Kailangan na apod tay mga useless beings inserted into our lives. Just like us, okay? All right. All right. Oh, pwede ta mag-shoutout na sa atong mga nag-comment sa Spotify. Daghan kay dili madagan kayo pero daghan ubay-ubay pud ang nag-comment sa Spotify. Relatively daghan. Yes. Salamat po. Nya dili man ko kita. Zoom, uy, grabe siya. Alam, pag mo zoom ko no kay manggamay ang image, oh. Ano man na si Max. Saan nila sa Ikimiki. Hello, Ikimiki. Hello, girl. Hi, girl. You are a girl. Girl. Ana siya, quote, nasad ko'y dogo nga permi na mo ikuyog og laag, pero i-make sure na mo nga pet-friendly among adtuan. For balay dako, false advertisement ni. Or basin ang tag-iya kay aron ingnon lang pet-friendly lover siya pang bait customer ba, gani, unquote. Gani. This is in response to the last episode, Dili Pasulod og Pet ang Pet Friendly Resto, episode 25. Thank you so much for that comment, Ikimiki. And then, ang next dato na comment is from Aya Blank. Hello, Aya Blank. She said, minsan, I wonder why she's Tagalog and listening to a Bisdak podcast, you know? I'm so proud of her. Kay She's probably learning. Kay Bisaya siguro iyang whatever. Yang past. Iyang past or iyang future. Malay mo. Okay. No. Di lang may mangutan na ayaw. Basta kay, we're proud of you for, you're a parent, it looks like you're a Tagalog person, but listening to a Bisaya podcast, we're proud of you. Yes. She said, quote, minsan maganda talaga yung may ganyan nagre-reklamo para aware yung ibang firmam. Kawawa din kasi yung dumayo na galing pa sa ibang lugar. Kana ba, unsay masulti nimo ana nga kanang mang-cancel ta kung kanang ma-inconvenience ta ba o isa ka establishment, mang-cancel ta, mang-long post ta. Masulti mo na. Ako ayaw mo cancel dayon. Dapat maminaw jud mo two sides sa story. And we did. We read their apology. And it's not helpful for them. Pero para sa ako
kung naamoy kalagutan na kay ako ing anig yun ko ha, pag nakoy kalagutan na establishment or na inahitabo sa kuha na issue nga dili na ko ganahan at the moment, akong ginabuhat ginastorya jud nako ang direct person na akong gikalagutan. For example, kung sales lady siya or manager siya or cashier siya or waiter siya kung istoryahon, dili ko mag-rant online. Kay dili man siya ma-solve good kung sa online ko magreklamo, ma-solve siya kung mastorya ko diretsyo sa akong kalagutan na nahitabo sa ako. For example, dugay na serve. So, mastorya ko sa waiter, dugay lagi na serve. Ana, go, dili ko magkigstorya, ay dili ko mo rant online kay ang repercussion ana ba is kanang daghan man gud kaayo ang mo kuan, kanang magmob. Oh, mo ganito ang nahitabo kang Lara, di ba? Daghan na kayog ni kuan sa iyahan ning hala bitaw no, lain na anang establishment. Oy, dili niya na. Oo. Nag-viral good siya. Oo. Pro Lara. Antay-balay dako. Gani. Pero ako arapod na dili ko naga-rant online. Dili po ko naga-review. Recently to nag-check-in mi og condo. Gwapo kay sa picture. Ay, oo, bitaw. Katong gwapo kay sa picture. Gwapo jud kay sa picture. Mo to akong niya affordable niya. Mo to akong gipili niya. Gwapo yung reviews. Halos 5 star. Niya. Mo to among gibook. Pag abot nako dito, first of all, ang mga towel bahong kanal. Ew. Na sila gi-provide ka towel. Hala, bahong kanal. Tapos, ningon ko na basig na amoy extra towel. Ano siya na doon sa cabinet. So, gi-open na mo ang cabinets. Buhog yung kanal tanan. Ew. So, feeling na ko, ginalabhan nila pero walay, either ginalabhan nila nga walay sabon, or dili nila labhan piloon diretso. Hey! Kaluod. Mogi na ba? Oo niya. Dili lang ko maghatag og kanang rant online. Pero nag-review ko, pero nag-direct jud kog storya sa tag-iya. Giingnan nung tag-iya na, ma'am, paki-check lang po personally ang unit nyo kasi po, kay ang caretaker man ang naga-take care sa iyang unit, dili man ang owner. Kung paki-check personally kasi po yung towel is mabaho po. Ana, good. So, ana lang, yun lang. Char, Tagalog. Oo. Dili lang po dayon ko mo cancel jud. Pero I will never check in there again. Bitaw. Ana lang good. Pero dili lang ako i-disclose sa inyo unsa to kay patistingan po ako lang ba day makasimot og bawog kanal kamo pud tistingan. Dili ko pwede nga ako lang ang makasimot sa bawog kanal nga tawel. Damay na ni. Damay dapat kamo pud makasimot. Oh. Okay. Ako pud ba as a business owner, ma-appreciate nako kung mustorya sa kuha ang client before mag-rant online. Ay, Kay ma-solve man jud na siya, basta istoryahon lang ko nimo. Bitaw. Dili na siya ma-solve kung diretso ka mag-rant online. Ako ang process ana is kanang mubalos na hinuon ko. Kung mag-rant ka online na adyo ko'y buhaton para petty baya ta. Gani, you are petty and I'm just a crying in the corner kind of person. Gani, dapat storyahon ninyo ang business owner or ang manager or ang staff na inyong gikaatubang sa inyong issues nga dili ninyo ganahan. Istoryahan ninyo. Pero katong sa balay dako, istorya man jud gud niya ang manager, ang staff. Gibuhatan niya tanan, pero wala jud to no avail, to no support, to no solution. So okay lang na ma-cancel sila. Gani. Wala gani sila nag-apologize, no? Ilang apology kay non-apology. Gani. Asa man mo, oy. Hey, look at your, live. Ay, tama. Ay, nga nung naamang ko sa... Kay ganahan kasi mong nang dako. Wala ka. Sige. Ano, dahil ako... Sige. Ay, minimize man na. Minimize din na. Okay. Okay. Sige. Onya, si Tarpods, nag-comment siya sa... Saan ang episode? 24? Dili ganahan sa bagong vocal sa Linkin Park, episode 24, in response to that episode. Pero, nag-respond siya sa iPhone, Android debacle. Kay, ang iyahang giingon, ang vertical integration, kuno, ang kusog sa Apple. Ang pagbuhat sa software, dungan jud sa hardware, maong nga kasagaran, mas nindot iyang longevity. Ang mga Android phone makers, mas paspas makagawa og new features. Pero sumala sa mga tech journalists,
dagway ang gina-prioritize di ay sa Apple. Dagway ang gina-prioritize di ay sa Apple is to get it right versus to get it out first. So, depende rin dyan sa imong priorities as a user, as you guys said sa episode, unquote. Whatever vertical integration is, wala ko kabaluan sa nag-search Uy, nila. Ter, kanang nagpaka-nerd ka karon ha. Isulo na. Dili oy ang iyan pasabot kung naay technology na gina-improve ang Apple, ginasabay gina make sure nila nga tama jud ang technology before nila i-release. Dili sila papaspasay. So that's what vertical integration means. Gina-robust nila ang feature or technology na ilang i-release before i-release. Di pareha sa Android na release, then murag himong beta tester. Oh my God! You know what? That actually makes sense. Yes, because our sister-in-law, Casey, she bought a flip phone when it was in the early stages, like the early years pa. Dili pa kayo booming. Dili karon na year, kumbaga. Tapos, she was promised, as part of her warranty, unlimited replacement of the flip phone screen. Right? Wow. So, she became a beta tester. Uy, correct ba ko sa akong anak-anak? Anak ko beta? Ano siya? Not beta, beta. Oh my God. Depende ra. Nga kay, ako, Bisaya man ko kip. Beta lang ko kip. Mao gani, kay, depende ra man na sa accent. Sige. Pero, diba, it made sense. Term made sense. Bitaw, tama. It does make sense. Unsay gina-release sa Apple, tama gyud siya. Para dili tama himong beta tester. Hanay gid siya. Solid. Og lawas si iPhone. Diba? Bantog na kay mga madunggan sa mga Android users ba na kanang paggawas sa ilahang flip phone kay ay dili pa kaayo reliable. Dili pa kayo reliable katong mga flip phone kay klaro pa kaayo ang kana iyahagong fold sa tunga. Kanang madaot pa na siya nga part, katong hinge niya. Tapos ang mga software kay ay iapas lang namo ni sa future release. Palit ka og device niya, pahabol lang ang kuan, ang mga improvements. Lain pud kaayo no. Ana ang mga Android phone companies. Bantog mao pod ang nakagwapo sa iPhones. Modem nakagwapo sa iPhone, which is unfortunately not in existence in this home. Wala man tay mga kuan Apple devices. Okay, next is another comment from Iki Miki. Ano siya? Apple user here. I quote, Apple user here. Pros, compact phone siya, like it serves its purpose, calls, text, good camera, quality pud kaayo og dugay sad maguba. Cons, mahal ang pisa, daghan pagpamaliton aftermarket. Charger, earphone, cables, etc. Ug dali sad mo ubos market value kung mag-release og bag-o. Hehe. Anyways, girl di ay ko. Hehehe. Oh yeah. Yes, girl. Yes, you are a she, her. Yes, girl. Her, she. You get it? Di lay ka mukha tawa. Bitaw, pag maguba ang Apple device nimo tungod kay kuan gid siya murag dili ko kaingon, ambot lang. Basta kay ang kuan daw ang iyahang cons jud kay mahal jud daw ang iyahang accessories, which is probably true. Which is true. Tapos another comment from Terpods na pod. You read it. Ay, dito siya nag-comment sa kanang karaan na episode. Yeah. Katong episode 12. Yeah. Katong libako na to ang mga boomers and Gen Xers. Ako ni siyang quote from Terpods. Ako ni siyang shameless plug sa isa ka nagpatambag bahin sa unsolicited comments from some tigulangs in their life. Maskin dili ni advice sa dira ko. I hope they give this a listen. Salamat jud kaayo, Terpods. Unta mamino siya. Daghan siyang matun-an dito na episode para sa iyang friend na gihatag og unsolicited advice from a boomer. Daghan kag matun-an sa amo kay ngano life changing ni. We are your life coach. But we are not. Dili me life coach. Dili me life coach. Okay. Have we read this comment from Sherman?
Wala. I don't remember. Yeah, I don't remember. And congratulations, Sherman, for your first comment. And we ignored it, Yay! apparently. Congratulations, Sherman. Luya po ni Sherman. Ay, wala ni mo shout out. Gani. In response to Basaan Festival sa San Juan, Metro Manila, what na namao? Dili ni advice podcast episode 19. Ana si Sherman quote, late listener, just found this Bisdak podcast. Oh. Aww. Thank you so much. Oh, sorry na ignore ka, which is not our not our character. We definitely read comments even though they're really really very insignificant. Significant silang talon, ay. Hey, you've been exposed, girl. I've been exposed. My bad traits. Oh Buti my naman God. na bad traits. Sige. Sige lang, kira mo na. Mag-uluhan ako ha. Mm. Sa uluhan, sa atong nagdilaab nga mga balita. Kung isog kaya. Sean Diddy, aka P. Diddy, nakulong na 1,000 bottles sa baby oil. Nasuta. I'm so proud of you. Og! Katy Perry, nag-comeback, nag-flop, ngano ka ha? Duha lang among comment, kay taas-taas kayo among... Duha atong headline. Duha day atong headline, kay taas-taas among topic regarding Sean Diddy, P. Diddy, and Katy Perry. First, go. Unang-una sa tanan, kinsa ni si P. Diddy? Para sa atong Okay. listeners. Para sa itong listeners, Ngawa kaila. ngawa kaila kang P. Diddy. Gi-introduce na to na sila sa unsa to nga episode, I don't remember. I don't Pero remember. na-introduce na naman na siya. Uh-huh. However, para sa mga new listeners, kung wala mo nakaila kang P. Diddy, mo kini siya si Puff Daddy kaniadto in the 90s. Ni sikat ni siya sa I'll Be Missing You na kanta kay unsa ni? A tribute to his late friend and collaborator, the Notorious B.I.G. Oh, isample. Ikaw, sampol. Grabe no eh. Kaya man nimo magsampol. 1, 2, 3, go. Every step I take, every move I make. Kaulawan na kita ni sa itong mga anak mo. Uy, akong bana ba? Maulaw na gini siya sa ako. Oh my God. Every single day, every time I pray, I'll be missing you. Yeah. Oh, basta mo na na eh. Okay. I'm embarrassed. Oh. Ay, lagi palakpakan to ni Terrence. Oh my God. Ano sa kamera, kag si Megan karon. Ay, nya. kanta-kanta pa siya, ana. Kana I'll Be Missing You. Nag-rap pa siya diha. Dedicated to Notorious B.I.G. Pagkamatay ni Notorious B.I.G. ni Biggie. Gani. Pero, allegedly, nabay rumors na siya daw nagpapatay. Hala, tinood ka? Wala ko kabaluan na. Wala lang, good lang. Warag lang. To clarify, kanang case ni B.I.G., Notorious B.I.G., unsolved yun na siya. Unsolved mystery na siya. Ay, wala ko kabaluan na. Mutanaw di ko. Unsolved mystery na siya. Walay suspect, suspect, pero wala na solve ang case ba, kumbaga. Oh. Nga, na rumors na si P. Diddy ang nagpapatay kay Notorious B.I.G. So, nga naman nga, mukanta siya og I'll Be Missing You. Oh. Hala no. Yeah. Nigara pod. Anyway, Puff Daddy ni siya sa una. Puff Daddy. O niya, gihimo niyang P. Diddy sa 2001, in the year 2001. Gihimo na niyang Diddy. Sa 2005. O niya, usa pa yung mga sikat niya na kanta, Mo Money, Mo Problems. Oh, nag-collab pa sila diri ni Notorious B.I.G. Mo Money, Mo Problems. O sige, sample. Ay, wala man ko kabaluan na ang kanta. Kaning Bad Boy for Life, ihapon ng hit. Oh. We ain't Go.
When nowhere, we ain't going nowhere. Ano sa sunod na lyrics? We can't be stopped now. Cause it's Bad Boy for Life. Oh, muna siya ang soundtrack sa movie na Bad Boys. Oh. Onya, ang pinaka, I think, dili man pinaka siguro, I don't know, pero kanang sikat po niya siya ang I Need a Girl. Sample. Kailangan madunggan sa itong listeners kung usa ang sample. Kung dili ka mo example, di na sila kabalo kung kinsa si Didi. Oh, sige. 3, 2, 1. I need a girl to ride. I need a girl. Oy, naamayay ka ng, na-reel sa music video sa I Need a Girl. Kay naay lyrics dito na, you was more than a girl, we was like brothers. Tapos, giana niya si Usher ba? Murag ditanaw siya kay Usher ba katong sa line na we was like brothers. Murag ko gi-dedicate niya tong line kang ano. Usher, you were more than my girl. We was like brothers. Usher, you were more than my girl. You were like my brother. Basta mo na. Thinking about that, it's disgusting. Wala lang gud siguro to good. Uy, kanang we was like brothers, pero kanang murag gikuan na sa mga tao ba mga they are looking deep into all of these small things kang Didi. Yeah. So ang issue man gud kay finally nakulong na si P Diddy or si Diddy. Nakulong na jud siya, gidakop na jud siya dito sa Park Hyatt Hotel in New York. Dito siya gidakop September 16, 2024. Bag-o lang yun ni guys. Tapos, asa man nagsugod ni tanan? Gani, thank you kang Kasi, usa ka perting gwapahang nga babay. Salamat kang Kasi nga nag-file gyud siya og lawsuit kanang gi-expose. Kisa si Kasi. I know gi-introduce na to siya in the past episode, but what about our new listeners? Ang iyang sikat na kanta guys kay kanta na karaoke session man din podcast o karaoke session. Sige, mag-sample dapat ka og kanta ni Kasi kay para makabalo sila kung kinsa si Kasi. Lagi una yun yung tarong kung unsa mga kanta ni Kasi. Makanta ko basta kamo na lang pag-search. Kailangan siya, di ko masugot, di ta magmubuon kung walay example sa kanta ni Kasi. Bruh. Sige. Kuan kanang wala naman ko It's me and you. I've been waiting. Think I better make a move. Basta ana iyang kanta no. Baby, tell me when you like it. Tell me if you like it. Mo na ang kanta ni Kasi Do Note. Kasi Do Note? Dira. Sige. Okay, accusing him, kay gi-accuse niya si Diddy, kay uyab man na sila sa una, no? Gina-abuse di daw siya behind the scenes. Bago lang niya gi-expose, kanang gina-force siya into violent sexual acts. Unya mo to, dito na nagsugod ang tanan. Dito na nagmata ang mga tao, ha? Diri, ing ana, di ay ka nga, klase nga tao. Okay, na-prove man siya nga ing ana siya nga tao because naay exclusive footage ang CNN nag-release nila na video ni Diddy nga gikulating si Kasi sa hotel hallway. Katong video very distressing kay gikulata gid niya si Kasi, gigukod niya, gibira niya buhok. I-search ninyo sa Google katong CNN exclusive video of Diddy kulating Kasi. I-search niyo na kulating Kasi PDD. Nangatawa ta because of us, not because of Kasi. Not because of Kasi. Girl, we love you. But she doesn't care about you. Why did you say I love you to Kasi? Sige lang, good. Because I do love her. Sige. Okay. Onya, mo na tong nagsugod nga dito it paved the way for FBI to collect evidence to file a case or cases against P Diddy. Oo. Ang mga cases na gi-file sa iyaha as sa karon nga nadakpan na siya, gikulong man siya, di ba? Ang mga cases niya kay racketeering, sex trafficking, and the transportation of people for prostitution. What's a racketeering?
it could mean many things, but basically it means an organized crime where you Tessa, Google na to. Racketeering means dishonest and fraudulent business dealings. So it could mean a lot of things. Racketeering is a type of organized crime in which the perpetrators set up a coercive, fraudulent, extortionary, or otherwise illegal coordinated scheme or operation. So it could mean a lot of things. And in this case, murag racketeering racketeering for Diddy's Prostitutes. In Diddy's case, racketeering means he organized parties to initiate freak-offs is what they call kanang murag they partner up celebrities with their kanang magbutang sila mga sex workers diya ba kanang ana good. Unya, it's an open secret. Everybody knows about these P. Diddy parties. Everybody knows. Kay kanang sa Scary Movie na ay scene dito nga Scary Movie na movie. Oh, Scary Movie na movie. Kay na-mention lang ang PDD party na everybody was getting it on. Your girl was getting usa to yang giingon basta kanang everybody knows ba. Pati si kuan kisa to si Cat Williams katong gi-interview si Cat Williams. Kinsa ba nauna ang interview ni Cat Williams kang kuan kang Shay or kang ang file na case ni Cassie? Co-pilot? We need your help. Tell. Which one came co-pilot, first? which one came out first? Cat Williams interview with Shay? With Shay or Cassie lawsuit against Diddy. Okay. And we are waiting for co-pilot. Kurni kaayo ni co-pilot eh. First off, to sum it up, Cat Williams released in January 2024 and the legal firework dungan? In May 2024, a video surfaced showing Diddy allegedly physically so assaulting nauna Cassie. si Cat Williams. Nauna si Cat Williams. Okay. So Cat Williams is a comedian, right? He's one of the top comedians in Hollywood. Tapos nagpa-interview siya sa isa ka podcast. Ayaw na lang ninyo ila-ila kisa to si Shay kay taas ng istorya. Basta kay gi-reveal niya dito na if you go to a Diddy party, if you're invited to a Diddy party, you got to tell him no. Ano siya? Pero people didn't know what it's all about. Wala ka get sa mga tao siya kung sa Judy ang pasabot. Pero nikatawa sila nikatawa si Shay. They both knew what they be talking about. And then it started the kanang marag urban legend thing na sa comments na tinuod gyud di ay na si PDD kay kuan gay. Kanang closet. Kanang manghilabot og mga young boys for his pleasure. Ana ba? Ana good. So si Cat day ang naguna-una, dili jud actually si Cassie. Pero it doesn't matter kasi naguna, right? Kay ang importante na siya sa kulungan karon. Sa una pa di ay ni I mean kanang nag-grade sila ba sa property ni Diddy siguro katong mga panahon nga nag-file na og kaso si Cassie ba? Di ba katong panahon nga grade ang iyang iyang mga panimalay ni Diddy? Murag mga PNP sa KOGC compound ba? Murag ato ang situation. Okay, naitang kidigira. Sa property ni Diddy. Naitang kidigira. Nakita na ko sa picture. Gani no? Kana extreme kayo ba? So Diddy escapes.
Have you seen them in the same room though? No. Huh? Unya, guys, kabalo ko wala mo ipakialam kang Didi. Pero ang katawanan man gud ani nga headline kay ang federal agents, ang FBI, pag raid nila sa mga properties ni Didi katong March 2024, they seize not only narcotics, not only firearms, pero nakaseize pud sila og 1,000 bottles Baby oil. of baby oil. And lubricant. Ngano, ang pangutanan ako ngano man na. Ang pangutanan ako, ano wala pa nagilabay? Ngano naadya sa ilang balay? Nai-interview ang iyang defense lawyer, si Mark Agnifilo. Ana siya nga, it's not unusual to own such quantity of baby oil. No, it is unusual. Because Americans buy in bulk. Look at Costco customers. When they walk out of the store and they bring a huge cart of something, that's not unusual. It's unusual because thousands. Who buys thousands? Basta kay mauna siya, guys, ang pinaka kuan diha baka nang murag makuan sad ko ba, ma-question po na ko ba ngano man pud na nga naay 1,000 ka baby oil sa imong balay. Kay mao ay na ang ginagamit nila sa freak off, quote unquote, ni Didi. Mao na ilang ginagamit. Oh, ang freak off man gud. Recorded na siya sa during parties, recorded na siya nga Recorded ay na. yes. Oh. Nakaseize po silang electronic evidence recording sa mga freak-offs nila. Ang freak-offs kay kanang gi-record mo nga nag-jug-jug. Guni. Oh. Lain no? Pang blackmail niya. Abasin para dili siya ilaglag. Oh. Tama Mana, ka, mana. Tring. Murag Scientology, no? Oh. Oh, tama jud ka diha. Oh. Gutom man ko eh. Ako po, gigutom sab ko. Sakit akong pihon. Ako sir, wala pa man ko'y pamahaw. Ako po, wala po ko'y pamahaw. Wala po ka nangapi. Ay, wala po ko nangapi. Baw, kaluoy na mo. Unta na'y maluoy sa amo, ade. Na mga man tami, pero wala mi nakakapi. Luoy kaayo mi karon. Oh, unsa man ni ang ingon ni Chester Blank, pang deep fry siguro na oy special recipe. Ala, Unsa may deep fry? Baby oil himo unog deep fry. di ingna do ko Chester Blanc kung unsa ang gina-preto using baby oil. 1,000 bottles of baby oil. Nga ilang mga bottle dito kay sa Pinoy lang ba ang mga fun size ng mga baby? Pinoy ra may nagpauso ng mga sachet, mga fun size. Oh. Sa US, dili wala na baby oil nga gagmay bottle. Ana gina mga bottle nila dagko. Tama ba ko? Kaya tama ba ko Ter Blank? Nabay ba ingana ba mga baby oil sa US? Wala ba yung mga gagmay nga mga size? Di ba dagko man jud na? Oh, unsaon man niya ang dagko nga bottle sa baby oil be? Mao lang ginagamit nila to slather themselves sa freak off, quote unquote, kay para slide ba. Basically, freak offs is like a code for recorded orgies. Tama ba ko? Siguro eh. Yeah, ikaw Chester Blanc, mukaon ka og pagkaon nga giprito sa baby oil, sige daw. Magbuang eh, deep fry. Lagot ko si mo Chester Blanc, we hate siya. No, we don't. Dili atik lang si Chester Blanc, magulang manguna muna. Murag mama na mo last time. You've been exposed, bro. You've been exposed, okay? Tapos, napay isa ka question. Tama gi-confirm ka ni Terrence kay bulk bitaw mas sagad. Way mga sachet din. O tanawa ra? I'm so right. Wala, kay nga no, diri man sa Pilipinas, damo ko din mga sari-sari store. Yeah, meaning, ang mupalit diha, kanang mga neighborhood na mga dili ka-afford og dagko. Like toyo. Sa toyo ha, sa soy sauce, naatay sachet. Ketchup, naatay sachet. Diba? Shampoo na ay sachet. Pepper na ay sachet. Kanang paminta. Diba? Asin, naapuntay ka ng ripak na. Mantika, gani, ginaripak. Ay, Tag-5. Kanang tag-5 nga ano. O, napay 5 ro na mantika. Dugay na kaway palit-palit sa tindahan. Nasakpan ka. You've been exposed. Tagpila naman di Aaron. Diba? Ang ana akong pasabot ba? Kanang
diri ra na makitaan Oh. sa Pilipinas nang gagmay ng mga baby oil bottles. Kay diri sa atong grocery na baby oil na agamay. Gani, oh. Sa atong mga audience member, sa atong audio na listeners, di ba? Kay naghimo magkukog ka ng gesture diri sa live. So di ninyo makita, di na ko ma-explain. Naghimo kog letter C sa akong kamot. Nagkuan siya, nag-form siya og kanang gikuan niya sa iyang kamot ang size sa gamay nga baby oil Oh, bottle. naman jud tay baby oil na gagmay kaayo. Gani, no. Oh. So, ang pangutanan nako kung isa ka litro gyud ang baby oil na mapalit sa Costco So, ang kani 1,000 baby bottles, is 1,000 liters. 1,000 liters each. Unsaon ba lang 1,000 liters of baby oil? Dira, ginaligo na nila, guys. Mao gina, imbis na tubig ang sa pool, ang sa jacuzzi, imbis na tubig, baby oil na. Nabaday Tukas kay ko, nabaday kay proof. Tukas ko, ah. To ko sa Mo na yung lang ginakuan. Mao gani no. Oh. Palit daw siya isa ka bullpen. Isa man na. Si Terrence. Ah, Minaw daw siyang palit og sa ka bullpen. Ano di ay? Sa di ballpen diya di ay. Kay box man dito. Ay di ba? Nay mga ballpen diri nga tag isa-isa lang palit niya. Tistingan pag yun bago paliton. Ma'am, ballpen ma'am. Gawa sa SSS ma. SSS ba? Oh. Ma'am, ballpen ma'am. Tama-tama, nakalimot ko ballpen. Palitin ka. Onya. Unya, napakoy isa ka issue diri. Onya. Nakita na ninyo na kanang na viral na video anang muagi sa inyong TikTok, muagi sa inyong Facebook Reels, Instagram Reels. Nakita na ninyo ang video ni Justin Bieber na nagparty sa party ni Diddy. Nakauban si I don't know what his real name is, pero si Odell. I don't know kinsa na si Odell. Pero lisod kayo i-explain niya. Ano po siya, explicit content po siya. Oh. Kanang Mura siya, nagtindog si Odell. Mo ba ni? Am I talking about yes, the white same thing? white jacket. Nagtindog si Odell, Oo. tapos si Justin Bieber nakuha na murag naagian lang siya sa camera nga nitindog gikan sa front ni Odell. Like Justin Bieber was kneeling in front of Odell. Giving him Murag ang implication kay giving him a kung sa Bisaya pa, giving him Achuk Boulevard. Lain man ingnon kung English kay basig ma-penalize ta sa ano. wala gud ko kabaloon sa mga terms and conditions sa kuan. Sa mga sa mga words. Okay. Anyway, so gi-search na ako sa Google. Uy, basig lahin na Odell. Butang yung Justin Bieber. Odell Justin Bieber. Loy na nimo uy. Mali spelling, sige lang. Sige lang good, Justin Bieber. Odell Beckham jud ay. Siya jud ay Kring. You see, I told you. Ang gani, Odell Beckham. Abot kung nakita ba to ninyo nga video, disturbing yung kaayo siya nga videos. Ako balik-balik yun akong tanaw. Mga ika 100 times ako to gitanaw ba? Para lang yun, i-confirm to myself na maudjud ba kaha na ang gibuhat ni Justin nga nang hatag siya Achuk Boulevard kang Odell. Wala man to gituyo. Murag ang camera ba, ang party-party, nagdala kag cellphone, tapos kanang murag na ako ano gudi mo na naagian lang nimo ba ang angle nila Justin ug Odell. Wala nimo nakita ang act gyud ha again nitindog si sa pag-agi sa camera nitindog si Justin Naay Bieber. nag-warn. Ay, ni ana. Mo to na undang. Like I said, I've watched it 100 times. Someone warned when the camera was about to face them. Naay nag-warn. Nitindog si Justin Bieber. Wala siya na caught in the act. Nitindog si Justin Bieber. Did he wipe his face? Medyo Did he wipe his face? Basa-basa ang lips. Basa-basa ang lips? Sa video. Sa video. Shiny. Shiny. Or basig nag-lip balm. Baby oil to. Baby oil. Oo. Baby oil. Baby oil. Wait, pero baby oil. Luoy ba yan siya, Kring? Ay, tama. Dili. We're not making fun of Justin Bieber. Wala. Wala. Pero bago lang ka nagkatawa. Bad daw. Hoy. Tanawan ninyo ang experience si Justin Bieber. He was exploited. He was sexualized
as a young teenager, gawas good siya sa, nag-singer siya 16 years old. 16 ba to siya? Everybody sexualized him. Murag ka ng, He was discovered when he was 13. oo, sa YouTube, diba? Oo. Sing- And then sing- Usher took him under his umbrella. By 15, Justin signed with Usher's label. Oh. Then dito na nagsugod na ni soar ang iyahang career. Pero ang problema lang nato diri kay katong 2009 na si Justin Bieber ay allegedly naa sa custody ni Usher, ambot pod ngano na. Di Ano ba na? tay sa. Ngano na? What kind of parent? Diha ko na problema. Ngano man ng kamo mga ginikanan ni Justin Bieber, ngano man nga inyong gihatag ang custody sa inyong anak kang Usher. Ngano na? Ngano na? Kwarta. Lain kaayo mo na parents. Naunsa di ay mo? Nanong na ay ingon ana, daghan kaayo sa Hollywood, mga bata gihatag sa custody ni Michael Jackson, gihatag sa custody ni Usher, gihatag sa custody ni R. Didi. Kelly, O di R. Kelly. ni Didi. Ngano na? Pisting mga ginikanan Di niya. ngano man, ako pangutana ba nang gwanta di ninyo inyong anak nga dili mo puyo sa inyo o dito mo puyo sa tao sa balay sa laing tao nga dili kaayo ninyo kaila pero sa ngalan nga daghan kay siyang kwarta, sige ihatag na lang namo ang anak sa inyo ha kay para amo anak mo sikat ug madaghan among kwarta. Ngano na? What kind of parent? In the first place, ayaw ninyo patrabaho ang inyong anak. House chores, yes. Kasi syempre, to train them, to be independent, to be self-sufficient, to be self-reliant, to be responsible. Pero kanang patrabahoon jud ba? Kay para makakwarta mo, that's a different story. Di ba? Lain na gani nang makita nato na patrabahoon para makakwarta mo, murag si Angelica Puquis-Yulo. Patrabahoon para makakwarta. Hantod karon kana si Angelica Yulo daghan kay gapagtanggol ana pero look at her kids na ginapagtanggol pod siya. Aren't they training really hard, neglecting their studies just to train for Olympics again? All of her children. Diba? They are all in gymnastics. Siguro para i-replicate ang success ni Carlos. Kay daghan ko kay nadawat si Carlos na pila ka milyon. And then she's doing that to her other kids. And they're willfully they are doing it in their own free will because they love their mom. But don't you see what Angelica is doing to her kids? Diba? So that is bad enough, right? That's bad enough, right? Unsa na buka tong ipadala gid nila ilahang anak sa mga strangers. Basically. Isalig nila sa mga strangers. Dili na sila mag-uban. Ngano man na? Natay explanation ana. Kwarta. Ang ana na lang gyud ta kanang og kwarta. Mahawa na ta. Uy, ayaw gawa, uy. Kwarta. Ayaw gawa, uy. Ano man? Balay man eh. Unsa do to wala man to ipulos nga storya. Ngano na? Ambot lang oy, basta Sige. na man giingon ana, di man giniwan na kalikayan nga naa jud mga tao nga wa pakialam sa ilang anak basta mga kwarta lang. Sige mo padayon ko ha. There's a video, I saw it myself kaganina upon research. Taken back in 2009 where Diddy and Justin were they were interviewed and Diddy said he's having 48 hours with me. He's having 48 hours with me. So he's talking about Justin staying with him for 48 hours. We are going to hang out and we can't really disclose what we will do. Apparently quote ni Diddy. Quote na ni Diddy. And but it's definitely a 15-year-old's dream. That's what Diddy said to the interviewer. And then he went on to explain, I have been given custody of him for 48 hours. He signed to Usher, sa label ni Usher, and I had legal guardianship of Usher when he did his first album. Oh my God. I don't have legal guardianship of Bieber, but for the next 48 hours, he's with me
and we're gonna go full crazy. Unquote, from Diddy. So, ibig sabihin, si Usher po di ay, naapo di siya sa pangangalaga ni Diddy, tong bata pa siya. Unsay nahitabo kang Justin Bieber karon? Atong, Unsay nahitabo kang Justin Bieber karon? Mo'y nahitabo kang Usher sa unang panahon. so, gi-repeat lang ni Usher ang cycle. Ikaw, Usher, sala po ni mo ni. Oh. Bantog di ay gi-delete niya tanan niyang 7,000 tweets on Twitter. Gidelete niya. Ana siya, na-hack daw siya. Iya rin na yung mong na-hack. Dili. Kuya ba kayo ang mga international professional amateur sleuths sa internet? Kay mangukay biya na kring, mangalot sa ilalom. Makita jud unta dito. Ngano, Usher, sala day nimo ni. He's part of the problem. Sala pod nimo ni kay ngano, kabalo man ka kung say nahitabo sa imuha tong naa ka sa custody ni Diddy, ngano imo mangyatagan og custody ni Bieber si Diddy? Ngano man, wala kay konsensya, imo lang gi-repeat ang cycle nimo. I don't know what happened to you, but I'm sure something happened. Probably not between you and Diddy, pero I'm sure na anay mga gibuhat ninyo during your time when you stayed with Diddy nga dili pwede sa bata. Mo lang na ako maingon. Sa una, katong nigawas din nga interview, siguro I would imagine nga murag okay, wala lang nino. Unya karon na nanggawas na ni mga 1,000 baby bottles, nanggawas na ni mga freak offs kuno. Unsa kaya ang gibuhat nila during that 48 hours? Makahuna-huna lang ka. Basta lain siya pahuna-hunaon. Dili na ko. Lagi? Lain naman? Lain na ko basta mga bata gud ang involved. I know, dili siguro mo maka-sympathize kang Justin. Kay dako na siya, tigulang na siya, naong na siya ni Machine Gun Kelly. Naago na yung mga compilation sa TikTok na kanang how Justin Bieber was sexualized by everyone. Normalized ang pagka-sexualize kay Justin Bieber because everybody was doing it. Kita ko ato kanang si Ellen DeGeneres, si James ko. Kanang sa late na with James Corden? Katong nidawat si Justin Bieber og award sa stage. Unya gikisan siya atong babae nga wala ko kaila kisa to. Abi na og si Pink. Dili to si Pink. Kisa to. Kinsa tong babae? Ayoko nag si Kate McKinnon to. Idol ba na ko na siya. Justin Bieber. Kissed by awards. Bieber kissed on awards. I feel violated. Ana go si Justin Bieber. Jenny McCarthy. Violating Justin. So Jenny McCarthy is the girl. May na lang. Dili si Kate McKinnon, that's what I'm saying. Ningon ba siya noon, I feel violated, si Bieber tapos, sa stage. Everybody shrugged it off. Abi nila joke. I feel violated, but I'm sure Justin Bieber was crying on the inside. Ikaw daw kisan ka sa tao nga, wala ka nag-expect kisan ka. Dili pa dyan mo bet. Kung moingon sila nga, kung attractive ang babae, dili gihapon na ingon ana. What if masking attractive ang babae kay dili man gyud mo siya bet? Dili gud gihapon. Ay regardless gyud na siya kung wala kay consent. So dapat dili mo kanang mag-shrug sa issue ni Justin kay dapat. Pero nabi ato'y time kring naglagot ko sa iya. Nga naman. Kanang mga Selena, Justin, Hailey issue. Nakuan man ko ato nadakpan ko ato sa web of the love triangle. Web of the love triangle nilang tulo. Pero kadugayan na realize ako ay utro po din ni papansin po din si Selena no. Gani. KSP po din siya. Utro. So I don't care na. After ato pero karon kay luoy din si Justin no. Luoy siya. Dapat manggod ka sa bata pa inyong anak. Kung gusto niya. Pagod daw sa iyang parents. Mo share man dyan inyong anak. Wala naman na siya na, gusto ko mag-singer. Ipasing good, pero ayaw ipabot sa point na ka lang,
ang custody sa inyong anak i-give up ninyo, i-surrender ninyo sa tao nga lalaki nga kay tungod daghan siyang kwarta or na siya power. Ikuan na ninyo, i-surrender ninyo ang anak. Pakanta ha, yes, pero ayaw pasagdi. Kuyugan nimo perminti. Ana ba? Kisa to example anak kay nga kanang wala gid siya gibiyaan. Permi gid siya kuyugan. Apparently, Jenna Ortega, tama ba ko? Jenna Ortega ba? Parents looked after Kisa po her na like si Jenna a hawk. Ortega i-explain na po sa atong listeners basig na ay wala nakaila. Si Jenna Ortega is Wednesday Adams. Sa Adams Family. Sa modern day Wednesday Adams. Okay. Tama ba? Kanang gibantayan gid daw siya. Kinsa pa wala ko ilaing. Kasagaran man jud kring pag mga children sa Hollywood or masking dili Hollywood, masking diri. Oh. Sa Pilipinas exploited man jud na sila. Oh. Sa parents most of all. Oo. Gi-exploit ninyo yung anak, oy. Di man kagpatrabaho ninyo, di na pa jud mo trabaho. Mo gani no. Okay, alangan kuyugan man ninyo yung anak sa to pa gisaligan ninyo ang income sa inyong anak. Oh. Napay o banana siguro dili kuyugan. Oh. Ambot oy. Mama ni Sarayro nimo. Oh, si Mami Divine. Oh. Oh. Ay pero kinsa man ang good example? Ano bad example wala? Kinsa ang good example wala ta kabalo. I don't know. Ambot oy basta Ayun na lang eh. tama ba akong pagkahinomdom na Jenna Ortega? Ang ginakuyugan. Ang parents watched her like a hawk. How about Lizzie McGuire? I don't know actually, pero she's well-adjusted. Wala ko kabalo. Wala ko nag-follow sa Ay, iyong Lizzie live. McGuire, Hilary. Hilary Duff. Basta, nara na dara. Anyway, most child stars. Are exploited, Jud. Oo. Unya, pagkahaman. Oh, dili na ta sa tong next kuan. Next, how many minutes are we recording? Asa mo na makita? Oh, sa OBS. Dire. Kani ang recording stream. 2,000 na. Sorry lang. Okay, Katy Perry, Katy Perry, come back, nag-flop, ngano kaha? Ngano kaha? Nag-flop siya. Huy, idol ba na ako na si Katy Perry sa una? Gani no. One of the boys album og Teenage Dream. Oh. Grabe na ko nang giloop na tong sa una. Oo. Giloop jud ako na balik-balik. I really love those album. First two albums. We love those albums. Yes, my favorite song of hers is actually One of the Boys. Ganan po ana. O Mannequin. Ganahan po kag E.T. O ganan, and not very much. Mao ba? Basta kinsa si Katy Perry, sample. Kailangan nagsample Cause when I am thinking of you. Kaulaw na ko sa akong husband. Please don't. Uy, Junip, ayaw, kaulaw yung mga asawa. Pasad di lang na siya magkanta-kanta diri. Kay pag abot diha, dili ba siya kakanta kay ma-overpower ba siya sa inyong silingan na magdubi-dubi-dubi. Tinood ka. Dang sing, dang ding, bang dang Dubi-dubi-dubi. Bang dang sing, Brother dubi-dubi-dubi. Brother Louie. Dubi-dubi-dubi. Basta, si Katy Perry, nikanta siya og I kissed a girl and I liked it. The taste of her cherry chapstick. Muna siya si Katy Perry. Kailan mo? Karon. Dili. Ingna roar. Roar. Sample sa roar. Sa ganina, you're gonna hear me roar. Roar. I'm fire. Darlings and the liar is I am the champion. And you're gonna hear me roar louder. Di juro mo. Ay, ang ganahan ako na line. Do you ever feel like a plastic bag? Muna akong ganahan na line na kanta niya. Yun naman. Do you ever feel like a plastic bag? Unsa na siya in metaphor terms?
It literally means nothing. Okay. Ay, Okay. ang ingon ni Katy Perry, drifting through the wind, wanting to start again. But that doesn't make no sense. Oh, yeah. Mo gani- There's a plastic bag that drifted through the wind, make a comeback or start a new life. Gani no. Dili man. Mo gani, it don't make no sense. Oh, Sige. niya, pagkahuman, Oh. lead single, Woman's World. Nag-release siya bagong kanta, Woman's World. Oh. Dili na siya bagong album, Jud. Ay, bago The yung seventh album. studio album, 143. Oo. Oo. Attempt siya og comeback. Ni-attempt siya. Basta gi-expect pud niya nga mo, dako siya. Wow, Katy Perry, oh my God, finally, after so many years. Nga na siguro yung gina-expect na welcome. Oo. Basig tuo siya na kanang dagan og loyalist niya ba. Mm-mm. Dagan man jud siguro. Daghan, Dili lang yung anak kadaghan. Mm-mm. Oo. Ni attempt siya comeback. Ang iyahang Women's World na single, niabot lang og number 63 sa Billboard Hot 100. Oy, kaluoy. Og 65, number 65 sa UK Billboard Hot 100. Ay, kaluoy. Og napud siya lain nga single Lifetimes na naara sa number 15 sa Billboard Bubbling Under Hot 100. Ay, kaluoy. Oh, na siya sa number 15 pero under pag yun sa Hot 100. Gani. Bubbling under. Oh. Kaluoy po. So 115. Oh. Sa usa ka pop star as sikat as Katy Perry, these are not good numbers. Oh, these are not good numbers, Jud. Tinood. Mm-mm. Oo. And did you know Katy Perry used to be her real name, not used to be, but her real name is Katie Hudson. Oh. She decided to change it as to not confuse people with Kate Hudson. Ay, oo, no. Oo. So that's why she changed it to Katy Perry. I don't know why she chose Perry. Sagdan lang na to siya. So, she used to sing in a church. And she used to have a gospel album or a gospel record. And it didn't succeed. And later, she transitioned to pop music. So, mo na to, ang one of the boys niya nga album, tong 2008. Dito naging siya ni rise to fame. Kay, tungod sa I Kissed a Girl. Mo dito yung first single. Literal pop star success. Aha. Ngano kaha? Nakoy theory. Nga naman. Nganong wala siya ni sikat. Nga nung wala ni sikat yung kanta karon? Oh, Nga naman. karon. Nganong wala siya nag-comeback successfully. Kay during her hiatus, or during her break, na wala siya nagahimog music, aside from coaching being a coach asa na siya coach? American Idol. American Idol. Aside from that, actually, dagan yung issues surrounding her during the break. For example, namatay. Namatay? Niya. Namatay nga, madre pag yun. Madre. Nga, tigo lang. Oo. More than 80 years old na siguro to siya. What it had to do with Katy Perry? Ano ni siya, guys? Na convent sa Los Angeles. Los Feliz, Los Angeles. Convent siya. Sa to pa, noon ba ang Catholic Church sila dyan ang nagabuhat og beautiful churches ba? Kumbaga, religious places. Ila dyan ang trademark sa Catholic ang maghimo og beautiful churches. Isa na diha ang convent dito sa Los Feliz, Los Angeles. Tapos, bali, gusto palito ni Katy Perry, himo niyang balay. Silang duha ni Orlando Bloom. Si Orlando Bloom ba yang iyang kuan? Si Legolas ba yang iyang kuan? Sawa ron. Yang bana, Yang bana ron. Gusto nila paliton. Gusto nila paliton. Ang convent nga actively naga-convent pa doing Dili convent ko sure things. kung active ang convent in doing convent things or Catholic things, but it is a convent. I don't know a convent that retired. Gani. Murag weird gihapon either way. Did you know a church na nag-retire not to be a church? Gani. It's weird either way. Gusto nila paliton ng property unya pagkahuman. Dili mo masugot ang katong mga sisters. The sisters of the Immaculate Heart of Mary. Dili sila mosugot ay baligya to nga property. Pagkahuman, gusto man gipaliton ni Katy Perry nang abot sila sa courts. Kuya wa gud ana mamugos na si Katy Perry. I don't know. Kaya ipaabot man gyud sa court, namugos siya. Namugos siya. Pero ngano kaha, wa ko kabalo. Basta kay gusto gyud na niya nga balay. Walain? Waawo is waagi. Walain?
ambot, gusto dyan siguro nagsimbahan. Ang mandi ay na siya. Uy, unya, pagkahuman, Yung pagkahuman, nag-legal dispute silang duha. Kinamugos man na imo ang ate girl na Katy Perry. oo, nag-legal battle sila. Oh. The nuns who have, I'm reading. The nuns who had lived there were involved in a legal battle against the sale, as they had wanted to preserve the property and oppose its sale to Perry. The legal dispute was quite contentious and received significant media attention. Wala alay ko kadungog. Tanaw lagi kay Sloan Yan eh, no. for internet drama or celebrity drama di ay. Gani. So, ang mga Madrid, di gusto ibaligya. Gusto nila i-preserve ang convent. Ang ano mamugos man si Katy Perry. Mamugos man si Katy Perry. Mo na siya ang ato ang mystery diha. Ngano na siya. Pagka 2018, si Sister Catherine Rose Holzman, one of the nuns involved in the dispute, passed away. Her death was reported to be due to stress and health complications exacerbated by the ongoing legal battle. Her passing was widely covered in the media, and the situation was a tragic outcome of the prolonged legal conflict. So she died because of stress. Oh my God. Battling bagod ano. battling Katy Perry. Nga, dili niya gusto ibaligya ang convent, pero, nila gusto ibaligya ang convent, pero si Katy Perry mamugos. Kabalo ba kang ending unsa? Unsa? Wala na niya gipadayon og palit. Bye! Bay, nagkalas-kalas lang oras si Katy Perry. Matay na lang. Gipatay niya. Di lain pud mo yung patay niya. Wala man ay, dili man ning ana, pero siya man indirectly ang dahilan. Tama ba ko? Bay, gutom na ko. Katy Perry, girl! Gigabaan ka, girl! This is your karma! Wala niya, ang ending, wala niya gipalit, Kring. Awarded Perry to proceed. Ang ending sa legal battle is the courts awarded Perry to proceed with the sale, pero she lost interest. Kairita. You shit ka, girl. Muna ang yung gibuhat during her break. During the time that she haven't released single music. Muna yung ginabuhat. Nagkiglaban siya mga madre. Napay isa! Napay isa. Napay isa. Saan naman po ni? Napay isa. Girl. Yeah. Taga-tagunan. In May 2020, during pandemic, naay tiguwa nga giganlan og Carl Westcott. Who purchased a 2.5 acre property. So, perting dakua. 11.3 million yung gibayad. This property is just a few doors away from Oprah Winfrey's storied Promised Land complex. Within a month of his purchase, si Westcott was approached by multiple parties who were interested in buying his new home, including na si Katy Perry. She won the bidding at 15 million. Mo niya ang problema, Kring. Ni pirma ang tigulang. 84 years old, ni pirma. Okay. Soon after, murag nagmahay ang tigulang. He called his real estate developer, his business manager. He said, I want to cancel my contract. Kay dili tumao. I just got out of surgery. I have kanang sa tawag ana? Brain fog siguro. Brain fog or kanang dagan pag medicine sa iyang system ba? So medyo dili pa clear sa iyang naitabo, but now it's clear that I made a mistake. I will not sell my home. Ana. Can you hear my tummy grumbling? No, I don't, but maybe the camera picked it up. Moto. Bye. Hantod karon ang going na siya. Ay mo ba? Oo. So, si Katy Perry, di siya musugot. I have bought this house. I have bought this house. You sign for the document. I will get this house one way or another. If it means that you're gonna die, which he is still alive at the moment. If you're gonna die, I would wait my entire life for you to die if I could live in that home. So, kalusa pa niya gusto mahuman ni si Katy. Kalusa pa niya ni gusto mahuman ka na mamatay pod si Carl. Unya pag mamatay na si Carl, uy, simba ko palayo. Dili na niya palito ng balay? Nausa na siya. Nang trip-trip rum siguro ng bayana na.
Gigabaan ka girl ang imong woman's world na single wag gyud oy way lami jud as in. Kanang Naminaw ka sa iyang woman's world na single? nakapaminaw ko ka isa kaduha. Ako ka isa lang because it is unbearable. Kuan ba kanang kita kring ba kay kanang kuan kita sensitive kay ta ba kanang pag natay mga artist na ganahan once we hear an issue we back off like remove them from the playlist. Diba yung anak ta? Oh, pero favoritism. Kasi Ariana Grande na lang gyapon sa ko playlist. Pero ang katong ganahan lang ako na kanta, dili man gyud nako siya kanang nag-album. Actually si Katie na amang gyapon pero mahutdan jud ta. Oh, So gani, the question is it valid to separate the art from the artist? Naara gyud sa imo ha, mo kabalo ka no, depende ra gyud na sa imo ha. Nganong gyud. giribom ba nimo si kuan? Si Chris Brown. Chris Brown. Chris Bryant. Chris Brown. Ganun giribom ako si Chris Brown. Pwede na to ibalik si Chris Brown Gani because I ganahan like mo his ko sa With songs. You. Oh, I like his songs. With you, with you, with Go you. to na ko na sa karaoke sa una. Antod karon ginakanta gyapon ako na sa karaoke. Ikaw Mga lang ba? man ang suko kayo kay Chris Brown. Because I love Rihanna girl. But Rihanna still loves Chris Brown. Did you know that? Hala, Kanang dili siya like romantically in love bisag sila na ni A$AP Rocky. Dili siya ingana murag kanang I still care, murag he will always be my best friend. Murag something like that. Murag Showbiz kanang- kayo tubag. Oo, kanang ingana na showbiz good. Kapuya I will na, always no? care for him. Murag ana good si Rihanna. Di ko ganahan anak nga tubag. Mm. Dapat diretsahan jud. Ingon na si Rihanna, I will always care for him. Murag something ingon ana. Dapat dire kani mga artista ba sa tambagan ta mo paminaw mo kay Darling please. Oh, dili ni advice. Kamo mga artista ay mo pag showbiz ug tubag. Wa dili na nauso sa unang panahon 90s uso na siya. Oh. Kanang mga showbiz ug tubag. Mahal ko kasi hindi naman talaga maiwasan. Mahal mo talaga yung tao. Pero may mga times talaga na kailangan naming maghiwalay. Kanang mga anak ko nga tubag dili na nauso. Oh. Dapat ingnon dayon kasi po nananakit siya. Kasi gituok niya ako. Kanang mga anak na gani. mga storya. Kanino? Oh, kasi may iba siyang babae, kaya po kami naghiwalay. Diretso na. Ganino? Dili na nino mag-ana-ana, dili na sayaw ko sa atong mga audio listeners. Nisayaw ko, nagimo ko gesture nga dili ninyo masabtan. Nagimo ko letter S. Pero dili na nauso, kailangan diretso na mo istorya. Dili na mo magpa showbiz pagtubag. Oh. Pero ingana man si Rihanna, so Rihanna. Si Rihanna. So ingana siya, wa koy mahimo ana, Oh. di ba? Speaking of Rihanna, she and A$AP Rocky, they look so good together. Like they're a hot couple. This I will say, gwapo jud si A$AP Rocky. Oh, gwapo jud siya. Ang daw ni Green kay. Nanilap. I-rewind. Nanilap siya. Gwapo jud siya. Hoy, tanawa pag una ninyo ang unsa na Vogue interview ba to ni Rihanna og A$AP Rocky? Bay, kiligon ka sa ilahang duha bay, perti nilang ambot oy. Pero dili ka gwapuan sa uyab ni Kuan Ariana. Bro, SpongeBob looking. That beat dad. Literally SpongeBob, bro. So mao lang to guys, amo ang topic for today. Kay hatagi mig topic guys. Kanang mga usa inyong kanang rant ninyo recently sa inyong life, like kanang gibulagan ba mo sa inyong uyab? Gi-express ba mo sa inyong mama ug papa? Gipatrabaho ba mo? Gipasayaw, gipakanta, gipa-gymnastics? Preview. Next episode, istoryahan nato tong VA nga giimbita sa iyang client. O katong kabit. Kabit? Wala pa pero gusto siya. May mong kabit. Abangan sa susunod na episode. Kano sa i-announce na nato diri dito, itaga na sa bato kanos ang next live. Ang next live ha. Friday gyapon? Friday gyapon and what time? 9 gyapon? Unsa tang oras? 9 gyapon? 9 a.m. Huh? So make it a schedule na. Or basi gusto kag Saturday kay para makatanaw pud ang ato ang mga friends na Working listeners. Sige sa audio namo na friends. Ay dili gyapon kay pag-record, pag-produce. Mayon tag date.
Tama ba? Ay, uno. Ay, Uy, uno. yung tag-date. Ay, uno. Kaya kung yung kag-Friday, sa kabalon sa Friday. Ay, Bugo. uno. Bugo. Oh, dili na. October na. Let's see. October 5 is Saturday. October 5, Saturday. Ay, 4 na lang. Sure ka? October 4 is Friday? October 4 na lang. Basing na klase yung mga bata. Ako ra may mo adto diri pag ihatod na. Sige. October 4, 9 a.m. is our next Facebook Live. So, if you are interested, guys, you can also... Kay nga no, dili ko pwede October 5. Okay. So, October 4, mag-recording ni, tapos, i-live dyan po naman sa Facebook. So, if you wanna participate, you can, ano ba, kanang If you wanna participate, you can participate. Dili, baka nang i-save sa calendar. October 4, 9 a.m. Philippine time. Okay? Kaya international ba itong listeners? Kung tana pa dito sila, sana na time sa, sa Russia. Ambot! Ikaw na, bahala na. Basta kami na Philippine time. Grabe po. Napoy mo nga, sana nga time sa Japan. Ambot! Basta na ni Philippine time. Masako, day muling. Masako, day kakring. Fine. O say vote na to. Kinsa imo si Katy Perry or si PDD? What? Okay ra ba patrabahoon ang anak sa bata pa para makakwarta ka as mama. See? Well, wala mo my parent. Or ginikanan. Ginikanan. Ikaw, mong pangtanan ni mo? Sa'yo mong tana? Naba mo yung nabalaan na simbahan nga ni-retire na imong balay. Wala na, oy. Ayan na. Kung saan nimo ang tagaik kog mga senaryo kung unsa ang gamit sa 1,000 bottles of baby Ay, oil. ganahan ko ana. Sige. Og ang pangutana. Unsa man i-formulate? Unsaon nimo? Unsa kahay mga gamit sa 1,000 kabotilya sa baby oil. Okay. Vote in the poll! Okay ra ba patrabahoon ang anak sa bata pa sila para makakwarta ka as ginikanan? The choices will be okay ra uy. Og ayaw. Og ang pangutana. Unsa kahay gamit? Unsa kahay gamit sa 1,000 kabotilya sa baby oil? Comment sa Spotify, YouTube, and Facebook. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang po para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili ni Advice. Og! Basig na amoy mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, submissions are anonymous. To submit your stories or suggestions na topics or advertise or sponsor for the show or buy us a coffee, go to diliniadvice.com. Again, that's diliniadvice.com. Uy, si mami ba? Wala nagtanaw. Wala ka lain po ni mo, ma'am. Wala ka nagtanong sa mong live. Mom, why did you watch our live, Mom? Mama? Why you not watching our live? Samaj, Yes, ma'am. what you doing? Washing dishes.
washing dishes. Ah, Unya, moro to, guys. See you. Ay, moro to, guys. Imo nga naman ang line. see you next. Karon sa ka nag-publish? Unsa? Katong karon na week. Tuesday ka nag-publish? Dili. Unsa ka nag-publish? Thursday? Thursday, may yata ako nag-publish last. Baby, 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 oil. Baby, 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 oil. Ngit. Nakita na ko ang comment ni Ma'am ni Jonah Ay, tanaw day Blank. among ma'am. Ano siya? Nanapod siya critique. Dito siya Ay, mura man nag-comment. siya si Michelle Visage, uy. Dito siya nag-comment sa sa teaser. Asya, ngit-ngit man ni, uy, kulang sa light sa loob. Oh Uy, my grabe. God. Bye! Mamatay sa ako, B, 5 Jonah seconds. Blank! Oh my God. Grabe, pulis Jonah Blanc, uy. Oh! Na a day ago, Wednesday. Ay, Wednesday siya Gabi eh. Wednesday siya nag-publish show. Ibig sabihin, see you next time. Gani, no? Oh, gani. Salamat kayo kay Kuan, si pangalan ani. Chester Blank and Terrence Blank or Ter Blank or basta mo na. Sa mga tanan nanan sa mo live, thank you so much sa among audio listeners. If you wanna participate next time, it's Kasi October Forrest 4. Gump. Ano si Terrence? Forrest Gump naman eh. Kanang, unsa yung pasabot? Forrest Gump naman ni. Movie man na. Mo gani. Pero, what's the context? Ang context is we don't understand. We don't understand the context. Uy, ganang gutom na ko. I need to eat or else I'm gonna die for 3 days and then live again. Oh. O nya, guys, salamat kayo sa pagtanaw sa mo live. We'll see you soon. Bye. Nag-end nakag-live. Wala pa. Wala, grabe po doon. Nag-southern accents daw ta kaganina. Kata si Madge. Oh, it's a viral, It's a viral video. Life is like a box of chocolates. Forrest Gump. You don't know what you're gonna get. I wanna see Forrest Gump. Kanang bitch, I'm from Chicago. O sige na, oy, bye na. Goodbye.